Sigurno nam dolazi jedna od najboljih ekipa u zemlji, koja je pokazala ne samo s ovom utakmicom protiv Partizana, nego uopšte sa utakmicama u Evropi i sa svojom neporaženošću u ovih prvih 6 kola. Velika je šteta što ćemo mi imati nekoliko povređenih igrača i kažnjenih. Sigurno nećemo nastupiti u najjačem sastavu, ali ovi igrači koji budu dobili šansu neka pokažu da su u pravu to što misle da bi trebali da igraju. Sigurno igrači koji sede na klupe vide sebe u prvom timu, imaće šanse na ove naredne 2 utakmice da pokažu da im je mesto u prvom timu, u prvoj postavi, što ću ja sa zadovoljstvom prihvatiti. Juče imali smo tešku utakmicu u Ivanjici, osvojili za nas dobar bod, mada mogla utakmica ode u sva 3 pravca i vidjet ćemo. Imamo još danas i sutra se pripremimo, ima dosta povređenih i bolesnih igrača, pa ćemo vidjeti, ali siguran sam i ovi momci koji čekaju šansu i kojima se bude ukazala, sigurno će dati sve od sebe da ostvarimo dobar rezultat. Po meni dolazi najbolja ekipa u ligi sigurno i jedva čekam susret sa dobrim prijateljem Škuletićem koji je tu bio i ostavio traga prošle sezone. Oni su bili u problemu rezultatskom posle Ligi Evrope i po meni ovih je sad diglo, dalo im samopouzdanje i mislim da će doći sasvim druga ekipa od one što su pričali da je bilo u problemu ili šta već. Po meni, kažem, najkvalitetnija ekipa u ligi i kažem, jedva čekam susret, ja volim utakmice sa jakim ekipama. To je za mene dodatni motiv. Radni je dan, ali dobro, mislim da se od 18 časova igra, tako da eto, mislim da će doći, ja se nadam da će doći dosta publike da nam daju podršku, da ostvarimo još jedan dobar rezultat. Kupić su sve.